uvijek iznova imam saznanje u sebi da Milorad Dodik predstavlja republiku koja ima 1 milion stanovnika i da je Rusija globalna sila. A neposredno prije sastanka s Putinom sreo sam se sa direktorom ruskih željeznica. I on kaže ovako, eto, mi smo prvi po ovim prugama, drugi u svijetu po bezbednosti, kod njih malo kad se dešava neki željeznički udes. Ne znam, nije treći po broju putnika i tako dalje. Kaže, mi imamo zaposlenih 1.200.000 ljudi. Ta firma ima 1.200.000 ljudi zaposlenih. A ja mu kažem, ja imam 1 milion stanovnika, ali ja imam mnogo socijalnih kategorija, kod tebe je sve 100% zaposlenost, kod mene nije i tako dalje. I vi sad sjedite s tim ljudima i naravno da morate da imate i da prevaziđete taj svoj osjećaj inferiornosti koji brojke nameću. A ja kad predstavljam Republiku Srpsku kao da predstavljam ne samo Rusiju, nego predstavljam ne znam nijakoga.